be number C on friend or umbra. Ti we ko e na commander no say ah oni we ni asem bia na de na oma ye friend abaha because your friend no pay because ye nyina ye nhihye se ne awo kan no sanka obeba Wednesday o de producer bechirechirem ansa mama ne bra no ne netena afie no so a chirechire ne side of the story. Okay. Sanya ye nyina ne atiefo ne ahwefo nim no na otwe etwam no pani ne ba ha nti djumadi ne koso ne frɛ master tanko esanse no ni henti ne kasa ofon so mo kire se okaka akese ya okɔ akiri nti no se okoba ye betene nka nti nano ebenada na me frɛ no no so no kura na still I knew no so ti se saade ne obeye fast no waba mom no wasan akɔ ne bi onkonkodro no na aduru so no load no okɔ nti nura na oba bedu ye na ofrem so obedu opani no ba ha no mo nura no pa be no nkono fam ho no mo ana me frɛ master tanko o fon so no so obedu na nipa na ne documents na asase no nkrata no e ho no no ono kɔ ayi wosire mu a otika mu ba nti do percent ka ye nya no kyena wo kyese ne na nko ni nyina ba no de nkrata na ba kyerɛ na ye hu sɛ ne yete na afia na mo asi etu no ne etu ana me kan sa kyerɛ papa no sɛ ne sa de a onko fi ne nyambo kyena sɛ ne oba enei omra sa tam no a be no nkono ne fa no ana osi yo nti master tanko frɛ me o simu no so odwo so na wo simu aba no frɛ me sɛ why ready a oba o na me man direction na me kyerɛkyerɛ no a nti me ne ka sɛ wi ana me frɛ pani no so sɛ papa ne ba Zakaria no sɛ papa ne ba tanko ba nti ono so onye fa no so otika mu a wo ba okay nti master tanko mbediri na so ma frɛ no otika mu nti mo ntwen kakra afi atwe be simadu asa ko be simadu ananum na o mai na me san frɛ me frɛ ya e be lisi wa amfa afi free ho me san start se me frɛ biem no me sisa me no kase ne phone ya switch off timasa tanko wura studio ye e na onya akọ na onti asem na se na o frɛ me se mra metie me ko e na ye different radio station e na open na san de asem no ko no mu afrɛ no sasen I don't know. Sa ha no ba ye ne ya kan wie ye kan ko si sen. Nti me no kan si but different radio station. Wo ye den ho. Wa san so de ne konti se ne o mo ka se. Ene me ni ho binti ha me ntimi nkyere. We na ya mama je master tanko de na di. Se o de asam ne nam ba bia ba sa. Ya fra wo so edru se bra ne ye nyina ye nhia so a wo mma. Na o san ko ba bi ufro. San ko ba bi ufro. Ye the papers ni nyina ba. Nkrata ni nyina wa ha no. Anka ye wie ye pom program na nke nyina to so Akoma Mponten assembly. Ni akọ verify se ho no ba bia asase ni wono kra no. Edi deserve si down ho na asesen. Ye wie a ese akọ ahemfie ni ekokohwe asase no ho nsam si ti ho. Hwan yankasa ne twa asase no de ma Master Zakari no. Hwan ho no to free ni nyina ese ye san wie mu no. Na afi ye wie ni ehu ma Akoma ake ho no a. Ye nti wo ma ake ho. Very good. Nanka no achi no ni aka no ni ahwe ni aka. Ya so. Me no kasa sesi ye oti ba bi fufuro. Ntina senete no. Ne phone so de me frɛ na enko. Nti say master tanko nya den. Non kan kire me. Say no wanya den. Chese sometimes o de asam oba eya moma yenka no kore. What you say? So wudi be mampa ade na osro so be face nipa no. Nipa na de woka. Ana meboa. Da no a master tanku me frɛ no e wo phone so am ne kasa no ka kire me say ono ankasa kura man no opese o kye no. Isan se wo ton ade a eye illegal e na ama no. Na me so de anya hwe wo de bransa. Ni entena se na yen hwehwem na be kire. E bia ono so no onim se illegal na se onim se ho no e bia ye kwan ana se ye nsuo ana se ye bibisa nti wura mu ampanifo na be kire nti on de omra e bia na ono kra woni so ti ase na me kasa no no anya abotre no wagya na adwuma ho no afroka afri nkran aba obeduru ha san kwatra ba fufuro nti e kire se wapa na nkasa no onye serious na onim nia oye no ne nam no kasa sa aha yenka asem no mani nsi ye twen nipa naba enro awaba ye so waba ka nkrata no producer mpacho hwe nkrata no mu na edana kwam ana se nkrata na efri hin Zakaria no baaye no krata ekuta no eye kan say agreement oni opani ye a kire se odenika oto na ade wotua bia na ka bi
ɛno nkwa ne krata ekuta no okay ɛna wɔ sɛ asase ho krata deɛ wɔde ama ɔpani ti ne nyina ɔka wɔ ɛma yɛ nyina ɛteyɛ asase ho krata nso nyinaa no ɛna ɔpani di abɛ deɛ mente aseɛ ne sɛ asase no paper wɔ so deɛ a ɛdɛ nti ne ɛsan bɛmaake because ansa ne ɛbɛma wɔ asase nkrata ne ahwehwɛ mu ahu sɛ baabi asase ne si ne yɛ wonim ɛyɛ na duru baabi a nsase bi hɔ no mu a yɛ na akwɛsɛ abusua asase ibu hɔ nyɛ wɔhene anaasɛ surveyor bi ana ɛyɛ na abusuafoɔ na ne twitwa tonton okay enti sɛ duru sɛ ɔhene ɛhyɛ asɛ sɛ ɔyɛ layout ne ade a etimi kɔfa baabi na ebi hɔ ya reserve for bi a baller ebi a school ebi a park ebi a ɛyɛ kwan so what I say enti so mu yɛ layout no a etimi ka obi asase ebo akura mpo a ya layout bi dada ɔne foforo bi ba on so timi be yɛ rezoning ɛno so etimi ka obi asase enti maake ho no just assembly na betimi akyerɛ mu ɛno nti ne so ɔmra ne ani nyinaa kɔ assembly hɔ no no na yɛkɔkɔduru assembly hɔ no ne yɛde nkrata no bi akyerɛ wo mu a na ba mi ehu ne etua mu pɔtee esan sa asase bia district assembly no asase yɛ hyɛ na se bia no ɛho side plan ɛda hɔ na asase no to a unse yɛ wɔ baako bi ɛno no yɛ side plan ana sɛ den yɛ wɔ side plan yɛ wɔ location okay nti deɛ ne no de ba yi ɔhene na ma location so the side plan deɛ assembly no ɛna control na nim baabi asase bia ano kɔka enti sɛ wo si wo dan na assembly no anma wo permit a yetim betwere ho produce permit enti wo do evidence the ready atro dan ho a ye wo produce permit stop work produce permit kyerɛ sɛ ebi asase na ye legal na emom eni wo mu hɔ sɛ asase na ato ama obi anaasɛ obi si dan bi wɔ so enti fa nkrata ba kyerɛ yɛn ne ye de okrata na ade ba no etoto ye de ne ho wɔ assembly ho ne hu sɛ ye pepepa a no akwa ye odwuma asɛm wɔ ho a ne etu ho anamo enti na mbese me hu sɛ de he asase no allocation paper permit SOC dan ne ade nyinaa ɔwa na se krata we de kura me we photocopy ne kuta papa no we agreement am ye no my asase papers na ngasa we ɛka no sika no wotia me bia enti ye pɛ asase no paper no ɛho krata allocation paper side plan ɛna den we a side plan okay na se we no ye de we ne mawa na se ye hu asase no baabi e wo no kyerɛ sɛ obetimi asi dan ana meboa me ne wo ka sɛ me ɔhene bi ɛton asase ma mo kredua mfimfini me wo me side plan da wo so asase obi na esi so dan so what I say adenti sɛ ɔhene onya nokwafo o create problem ankofo asase ba ko ton ma nipa nan because her baby asase we anka asase betimi aye genuine but ebia na nipa ba mi enu ana me sakura di kan tu ahu sika ma obi dada okay tini nyina etim ko fansem ba okay nti yentwa we no nto so because say kwan ni aha ye kwan meboa we ye ekwan nti nka ba bia won de nka ani kwan meboa mo ben kwan no pe nti ani kwan even me next no cry am sign we no ana we abrosan ya sie wi eno so ya marke nti adan ne ya marke no ya marke we eno na menti asie no enti mpachoje to so ma muncha nto so ma ye because nana de meme kire ne say okay ji twa to so na yenhwe because there also there toane so no one ne boss wo ho no eya abrosan eno ye marke ho okay nti eye den no no ne de no de ya marke ho ena wo hwe asase no ho so a ekwan da ekire se ekwan da animu na ese asase ni hemfimfini nti no den pote enti ni amake no eno na ese yehu na omunyina obi enya no ho nte ase ene sa papa yi o ma yenka asem no na osande ne number bi ti se pa den no pese ye no enti ye de me mpese me conclude my program no ngona nim na ansa ne ensori no ye be kan enso adwen ametiefo ne ahwefo ene papa nankasa nso so ehu ne ye be ye nti de mo nto aso ya
because papa you want me and nam de bia na o twika ne ye frɛ no ne ye frɛ no na we asemasi abra asɛm krona nipa be de o ho afrɛ na nipa na nka so de asɛm ne ba no o ma ye mpɛ ho pomasi bre eno aso wo ha na o mu frɛ no amesema na me wo ho nti enne no no anso kra wa ha no no ankasa kra anso wa ha no sei enti mpacha o mo fa nto so na etiefo e bia na nkrofo enim asase plan ho echen yen enti mo fa paper no me de no mo fa mame yen omo ye ho adwuma ti de mame nsore na me hwe na enye se adwuma no ho na papa no me hyebo ye be frɛ no papa what is studio kasa no so be kasa wa ha trust me enti etiefo ni ahwefo assassin pacho we ni ye den side plan okay into side plan na da so nti assassin ye de red mark no somebody ye de red mark no enti ekwan da ha mz de da ho no so mo de be school say hospital de da park no eno ye ntete ye nti eno no ededa ho na de menti ase ne se de wo hu ni nyina ya maake ye den na eno no nko a ye be maake zoom mama sa eye medase beluchi ahofe aze se ho no o ma maake bi ma nya ye nko a me pa cho nti hwan na ewo ho no mo no ma ye ntene ma bi ase de otifie ho no pa cho bra betina se ma me mpacho aye onti obi on se say na mecho man na oh sorry kafra na mecho man na mpacho ya ben mic na man mecho man na am yetimi tools ano mecho man hu ni pa e wade se on so say papa ikra bocha aboje sa ozan ye mecho man anu am yetu me pacho ti fie ho no betimi atwa emfoni ni niema na ekoso fie wa kire oh so far eya ma wa no ben mic na kasa so far me fan say eche me fan say fie ho kwa 3 years aba okay but first am call you no isuo ni suo ewure fie ho ensuo wure fie ho yeah ada asase na ensuo ma asase o hwe ba bia mark na dana o hwe ba bia e de red pen ni ye ye no asa ye lim to say ka kwan okay ka kwan na eba nti aso ho no nsuo na agida area ho nyina afa nti amafie we ni wall ni ho nti nsuo be firi soro ho nyina to street no nsuo firi soro ho nyina no eba nyina no ewura fie ho nti na say edu no ma bi because time I to fie na me new around okay nti na me mpese ha me no ma bi ha me bet anam say me senior nti na me mpese mbeka ayi bia na eno na master tanku unse wani afikakra eno ni mensuo mu asase nti eden wangasa wankɔhwa na o ma kɔ nti ade nti na otokɔ so toye anana me to fie no drying season no credit me kɔ na entisa wo ho entisa but the first year second year rainy season na obisam oh man bisam because me nua no ede me kɔ no na me hwɛ no na mpɛsɛ me kɔ innovation bi kɔtena mu me am hu ne sa na dan na ye ofu nti wanya inquiries very good bibisa yes eyefo but na me mpɛsɛ dan inquiries what you say ba o hia na ono de onim sɛ omo amo area ho de no mu nim sɛ problem wo nti the next one abron sign na America no man no kra kire simbi so ho e kire me nua yi but ya mfa ya adwen anye den nti ono zakare no kra ne ko kasa sɛ onhwe ne yie na opese o sei ne market so ho omo wo ho no de no mu nim problem na e wo okay na meti ase a okay master Zakari oso mo beto asase no wo yare da fom oboa wo se no wo yare pa wo yare da ho oboa no wo de oba de one ne ka asase na asem me ka se wo bre na ne di ano da bi ono wo ho we de onim ho he onim from ninsane
Me na me kan say ma to bibi sa anti o mbra mbe no take over ho. Na papa na so o ya ntua nwi a o mfiri ho. Okay. Enti yensan bra ha no say Master Zakari ma yeti ase say waye adwuma na wo yare. Nti na opese o ton dan no kopre ne nkwa wo ne krom. Nti mobile kra na sabi o yare da fom. Obubu ye. Enti wo ba beto asase na obubu da ho. Oboa. Na nipa meton ma na okoto ka na odi bi so ko sire mu ko si dan tim. Ma memfa ayi connection man number ma na friend bisa. Ane farmer me producer na mo o yare da nka o yare da nka me kura mento. O ya bubu da nka mento. Because ye bo playback a baby o ka say wo ka so on ase ni paper ne ma wo. Send o si yare no e bia na wawu a wo baby a beje asase ni paper. Ana meboa ne nante ba manhia be bo paper na ade nipa bubu da ho betima ba ahemfie ni mo be ema ya be ye etua ka agreement paper sister ne mi ansa nyina na e ba be wa ma ye de ansa hyeduane bonu eyi obo ye mi ansa nyina na unhu eyi no so agreement paper no unhu je oni din bibia ono kra tomprete ye onu kura ton print ya beje the last 75 no. Okay. Obo me kura obubu da ho na ade anka mento unza ya kan nyina no esese ye nya nimdifo a onim ade anim plan no side plan o say o kan say me before me brother direct me say fie no me enko no o ma me number no wo Abidjan na man no wa o se na wo wa Abidjan and o frame me de man number ma me share o mbe hie mo okwan no wan fa me kwa chire okohie obehia okwan yeah I was station because mobile no obubu da me one de me ku anade no wante da bi o ka de no mante ho ono ne kan story e betimi abo playback wi a ye be yi a je na me no mentie mo ayi no na me drive mentie mo ayi no o se na wo yare a wo bubu agu ho enti na opeso okosirem na okọ hwa no ho yare e na oso wo ton ne fie bi kwa no ani na japade e na wo ba se obeto wakwala bi be ka kire wo e na mbeto ye enti oka say 100,000 na also betu ya 50,000 na also wonje na ebesi 70 na ma ni 50 enti 50 na aka 20 wuntua ono so akosa na ho wakwa ama na ho ato no wadan wa wo mfa man to oba ya na mkobo agreement paper ne se boso bi abetu ya 3,000 na wuntua enti no na yen bisa say na oyare da ho no na wo beto asase na wan hwe se eye nsuom asase na na wonyare no nyare o de enya architect ye dofo architect ba ko wo prantin adent we nyina ye bi se nyina se ka ehia no o de me ba ye wo architect mpese meti de enti a eho no ya be maake enti ye mpenim difo a onim mu enye ho nko a o de ye ba ma one ye ntwetwe nkom. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Me patchona what to say. I don't want to move. Boko na mkasa obe kambrofu because I had your catchy. Yes, I spoke to the guy and he said it would be best if I go to the local dialogue. Yes. Yeah, it's a true program. All right. Me pacho enti ye pesa yenya entretremu kakrafa yen allocation paper minim se wanya side plan wo hu minim se wanya mu ahwa wa hye. Yeah. Me pacho wanya hye like wo hye. Yes. Okay, me pacho baby a ye de red na mark no. Obet me ama ye nchechemu kakra fa sa plus na ewo honum ni nyina ho. Alright, from the side plan wrong. So we should be at the site ni one am indicating red na. We say line bi edana se hoko. E stream e issue. Either says a name or say name. I couldn't see the name of the river clearly. But a whole new water bodies. Our my indications in our side plan so.
nti hɔ no in land allocation yɛ fɛ no reserve nature reserve area sɛ bɛyɛ nsuo efiri anafoɔ ne tifi nyinaa no ba bɛfa hɔ no de ayɛ de akɔ ba wohwɛ ɔno no deɛ na on sɛ efiti ɔno no plot no so kun na yɛ tete plot bi ya ntoa so on sɛ ya stop ɛna hɔ no yɛ blunt but so wohwɛ saa plan yi a me pa cho me hu pa eba efom hɔ no no yes efiti ɔno no deɛ no so ɛba nyinaa hɔ yɛ empty ɛyɛ blunt ya gya hɔ no no saa it means sɛ ɛhɔ no as to say ɛhɔ no asase na ɛtoa so no sɛ ebi a ɔhene na ɔmo allocate no ɔmo amu na ɛkɔtoa so anaasɛ bi a saa plan ya approve no assembly hɔ no deɛ ɛne deɛ bi gyina wɔ mo so because nature reserve no sɛ woyɛ tete asase ɔhene tete asase a assembly no ɛnhwɛ so ɔmo approve baabi a hɔ nature reserve because yɛnim sɛ hɔ yɛ nsuo anamo nti as to say ɔhene na di ebi a bi a plot bɛyɛ sɛ 3 toa so ɛba ne saa wonkɔ assembly hɔ no na wo deɛ na ya toa so no ɛyɛ ne saa plan de ama no na wo deɛ no ya approve no wɔ district assembly hɔ but no hɔ na approve sika agye nti na ɔmo di atoa so ɔmo tumi hu surveyors bi wɔ hɔ no ma ɔmo tumi toa so ma wɔ mo na ɔmo atete ɔbrɛ a ɛni aban krataa mu sɛ ɛhɔ yɛ baabi a wɔsi ɛtete nti na firstly I wanted to ask sɛ ntwerɛ no atwerɛ no wɔ dan no na yɛdi yɛ marking sɛ ɛyɛ nature reserve nti ndi no wɔhyɛ anaasɛ ɛyɛ produce building permit mark bɛn so na ɛwɔ dan no ɛno nso na bɛmi yɛhu mark no bɛ mark yɛ no mark bɛn na ɛwɔ dan mankɔ verify no deɛ yes so me you know if you reading red the cross so red the cross because so sorry dan produce permit and stop work and yes stop work back produce permit man said down hunin the reason of omancho west bia nka ho okay omancho west bia say so no say me who say e painti sa ko anim kakra na painti ko ha na painti okay enye no nko okay enye no nko dan e wo ho no because the architect chere na say mu say mo plot no baby e say plot na esan so ni nyina mo nko na mo hye sa ase ho ye ntiti obi a de nka mo de no nko me pa so me bo a mo de no nko na hye ho de aka nyina agusoro bibibi na mo ye bi e wo fom e ho no so ye ntiti obi a de na say ho no mo no ye nature reserved area. Yes, water bodies. Okay. A bit dependent. This one, assembly, one more to the site plan, I could prove say, a authentic for district assembly, where I approve site and maybe a woman. And this are not just one, you know, not the Paco, Toma woman, and the far, the assembly now approve, and we a copy of 2 hours, so to take us out to me. Until a bus, I say, oh, Diana, baby, you know. Enumerem oko for permitting kwa yen fama ntino no so another issue until so beko authorities won makwa confirm with the site plan authenticity of the site plan and betimi am so ehun the ebesi akan fa me pa chonti bibi say no mutimi aban wo ho kwan so obetimi abubu ho no na egu a on compensate obi a na me pa cho and the silence is initiative because the whole na nsuo masafe ɛhɔ nature reserved until no sisi dan sisi hɔ no ma ɛne ne cause of flood bibiri no ɛwɔ areas nti sɛ block saa asese na nsuo no to a baabi wɔ sɛ kugu ne fa na kwan ɛkɔ no ɛne tina wɔyɛ architecture ɛka kyerɛ sɛ God is the best architect in the world odi time the marketing land no nyinaa wi dada tiɛ deɛ ne sɛ wobɛhwɛ nyame akwan no so no afa so no develop so they are contradicting with the media. As I was really try and news with the call. Until San Amon, the giant said they are in sweet animal from an Akobo in Sutadin, I can see him. Now reserved. Nature reserved. Some pow, Nase, Okotasa says, so nim difua, or nimukran sana. What was I saying? Yes, I'll be too sick. And the sanity. There now we see a new common now to a comma, a yana, a young foreigner. A bit of fracture or more professionals. So they employ the service of a professional as a technocrat. Now, why any silence or
we kwachile ni buwa sweet ni ko pebiri nduru ho no na sa se ne dindindi ni akachile ni atama no kendi ni na bibiri sa omo mutata ti nsuwa no omo sa se ne valid on komuni na assembly no ho nyina assembly no aye ne se ho nature reserve wa on ko ne ate e ho plot no ye side plan aye location na ade amano no ya assembly for no na ye po musika dodo anasa ahemfu ni bi mu ne po musika dodo nti ye ma ne ba ne sa ni na no bi ahemfu ni bi ahenkwa afo no omo tete sa tire ni omo di akiri obi kura ti ko hu se ha se ne ti giri no space kakra wo ho no ko ni kakra ni so ni sa na wa kofa copy of the site plan no ni e fu di tracing ni tracing ni di atoaso ntino ye no mo bibiri wo nyina ka ho bi and come up with that mafia tactics no mo ye no ho nti abasa na wuni pa na bukwa akoto no akwa circumstance of victim of circumstances na se wa ba ben ka ho ya na de tie no na se de wo ken ensase bebre obi wo ho no mo se me de mi wo mi sika ntino metimi afele asase no metimi afele na masimi dan no wo so na se no kra na mremu no ese ya shada san ko back to nsase ya yatete pa na etu bubububu ensuo mu de bi ko na nsen ensuo to wan cap bia na ayiri because ensuo nya fele no so we sika na opeso fele no eze ti se area ni develop obi sidan obi etu ni theaters ese ensuo to asase ntini nsuo ko ni bi road ni ya asphalt ya drains nti ntini se o se quality nsuo ni na ko nsuo na nafo ebi o se kotai ni sane de kon nti o fele no ni ka se bi na quantum of water pressure na e ba no e doso nti afi ba fele na space na o se nsuo ni fam na e kitu bi nti abasa nsuo ni ntini control e bi bu afa so nti no ono ko suru di o to no so bi o kwa na o nsuo no ya fe nsuo ta na fa di aba ho nyina okay na de tie no okay sem patcho minim sa still na wo hwe ye de permit bi ato so patcho permit we na ye permit ben no building permit the free office in Timani law yes ana mi kasa repeat okay we Kwabere district assembly entina sa permit we ni ma ho kwan so musi dan na na no we need a failed permit we just a copy of a permit okay and you failed omon failed you failed with details because so many permit here it comes with the building plans and then you the permit mpacho mami mbisa wo mpacho we no munya no we Zakari nyoma o de man no eniama o de man na se we yam failed ya na we misa no sa de ntina permit ayam failed enya ayi o kan ya ye nse nimdie bia wo ono na sisi a yetie no a ye hu se we kura paper pen bia nda so me dofo ya beda wasepa na bon asem yi tofa ne afutu sem kakra de be mo toto nsase eniema eso mo hye ansa o mato asase no na de tie ni se ebi woduma obi ti ye de akiri na fancy bi atete asase e da ba bi na ni okoto de ni de utimi colonies commission ekoko research eko confirm but se ni nso ni mo tete no de eya na nsishaye ni mara na fa so mo tete no bibiri ni ndiso obi ho no ko no akoti tv no wono aba no asase no woton nti before sa assembly fo no kura bi ho se bia ya tete ho asase pe ayeton no na ayi too late anything na we se tete baby ni ya se tete ye no kana block afi so we se fo no ba se ni bi e fa ni zone ni tin se this is sa tete ho no foforo nti no ni na akoye Ghana sise eni emra se be ya odi obetete ni plot no bi make sure say ya approve plot na nsa no asase se wo to ama individual ebi wo so ayuni kono so no sa plan not to say the reason you pepepe and so be it everybody can make a copy of a site plan easy as that from the lead from architect from a draftsman
from engineer obi use soft copy ni bi ana so ti ni bi obetima ibi e di amount obra authenticity ni enye adwuma they say permit are to so permit no yen feel ya approve bi e so because permit ye feel ya approve there was a district health ni stamp also district engineer architect e bi obekoko ansana a confirm sa de no eso but ya na akoyi bi say the parents see in skaka krebi abonze ebi no ni akwa akoto ti ana ni de so be due diligence the de kakra de this ohin ye no kwarefo no betimi amasa ade we bebere ewu kodi ani sa ade ase ni ensi se ni anamo titi de de ebi de bia se ni de me kan se won so no awe ni se obepe ebi e professional na woni bi nkomo nti wo kwaji anu oba na no so awe no akode so assembly no akọ confirm say plot na ya tete no e am pass legit ma approve ni bi ansa no beti we piaka the news before say we say no me wa no Ghana he be ka be kwa ru hwehwe ni no e na plot ba kwa betu bi to see o ba ba kwa ya sa ton ama obi foforo e se ni tinu akọ ni bi biri ensa sa se wa se so de japadi e tinu ni ane say we be hwe ya kwa ni anomo na yehu pepe yo so no so bi ya bi si atutu anamo yes I did yes kase mo bi si ye obeton afi aheka afi tiri mo ntire na akoye seseri asede wa bregu obregu so di ye okay to this le gana for say o mo hwe o ma kwa no mo yi na di mo yi bi ano o mo mpe ni fo mo ntire wo mo so di siti ansa o mo tu sara mo okay pacho ye beda se pa se oje brene ye kasai yenko Royal Homeopathy Clinic na yene omo entwetwe enkomo na wieda na wa na what is me da se mechi ahwefo ni etiefo nyina sede mwanya ntie no Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano eja eduru baabi a na ye kai ye ho kakra ewo yapum den ho sede be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse wiase ama mene wanse no na ifri yare no bibenya nso a ne free yare kro no a eno nti enada ne da nyina ye kai ye ho sebe ya yure nkofi ye ho bebre na yare no embeso yimu prekope na minu aba Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ye promotions no nkokra na ese ye mfa nhye dem ye de beba na adofo ate na wo mutumi nso atu ho anamon na ye ka Royal Homeopathic Clinic ayarehwe bia ye de homeopathy nuro ene plant medicine na ye bibiduro na ye de esa yare ye wo kumase pankrono etimatim baby a wo bia no fa kumase ka na duru kumase na so pe etimatim ka wo fa etimatim ka no na so besi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe sanso ena Accra ye wo Madina Ashalbutwi Lakeside kwana so a ena Techiman enso ye wo Blue Cross Faith Baptist asoreda no ho a eho ena yewo na yenyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Shaributu ya we the National Chief Imam of the Republic of Ghana ona ode niema gu akwemu ko bie hospitals ya no kama ya hye dwumadie no ase ne ye adwuma free anopa no nson 7:30 na yapon enwumre nonum nonson ne fa kopim enwumre nonum 7:30 to 5 p.m. na die nie nsu to efomodin sikasem no odin ti obi ho a wo yare kra se be ya obetu anamo akwa yarehwe bia no na ayedin ama no enti yedin hihye ya agu akwa mu se oba yaso ye na miensa na mu bia ye card ya yede be ma folder 50 Ghana cedis akane sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis eno ne yede be ma card na obewura doctor hone doctor akwetwetwe nkomo a friend consultation no free
se atwi umoja na de collab na ekofifi mu bibi mu dudu mu hwe yare bia ahinta wo mu nso a ye be ya amawa eye free of charge yenye wo kapre kra afi ye diagnostic machine wo ho a machine ni be hwehwe wo nipadua no afri wo trim abesi wo na ase ebehwe wa adwimu wani wa hrawa wo brebo wo saabo wo junso twa wo ntinim wo ba mu ba mu nkasem wo bibia besi fom twan a free of charge ya yenye wo hwe yesa wo machines ahodo bebre ho sefata se e massage wa eno nso ye beye amawa eye free of charge na ye wi a enura ye de ebe ma wo no eno de ubetua ho ka na emomu no se yare bi wo ho no mo a o ma me na wo twe kra mi ntumi mfa ntu ase tie na wo kasa ne ye de watu aduru so ne ya charge wo kakra na emomu ntumi ntua ne nyina ye ma kwan e ma wutua no kakra ti ugusu beji wunro no na otete na kakra mpanisi amfo ene kire ne nto aso se wa akonu maduro no beye na enu nansa enu ne na awotwe so no se wa na abesan ba enye obi ena ebeka na emom ayarehwe enye magic ti obi ohonu mu aso mema wadura enu china na ho ato da bi entisa ye de yenye ne sa na ebia eja okọ obi ho na ahwe TV ana wotike mkra na wutie mi afa telephone number no na no eni ade a ekurawo a wonyira fa mi telephone number na 0242 0242 951 951 005 0242 951 005 Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 sa number ena ofra wonsa ebe kame afidie ene bre ene yedi ye adwuma obi o ha wose ma wo yare yeso yare bia hawo yenye surgery ewe ye ho se bia ye papa wana ye operation yenye bi ewe ye ho na emom se ye stroke ena aka wo se ama adwene no enkoyie se de eye se ko aka wo benkum aka wo nifa aka wo ne de stroke na ye wo bia no obo modern de beduru ya so ya ye behwe ema ho ato se wo prostrate na ye kese junso no ntumi mmaye ana de ebufa so a oba ye behwe ama se ya wo ene ho aye den ama wo se o ye oba ana ye be ma da bia meka se eduro bia eni asasi so a enyem oba se problem bi wo ho no mo an ye hwe problem ne yi free ho ede ma wo enti se wo nyinsem mu ana wo ho hawa oba ye de mfidie be check ya hwe na se problem bi o mu a ya hwe treat ede ama se ye typhoid fever diabetes ulcer gonorrhea yare bia hawo sempo wunyare mpo na wutu anamo ba na ye de mfidie ne check wuni pedue no mu kosie enuani bi na eni kwanse wudi a ye be kirew enuani bi na eyese wudi nso a ye be kirew bibia na ema bi eni kwanse wo ye ne de eyese wo ye nyina no ye be kirew kama machira kwan no eye Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction wa Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction Accra yewo Ashalubotwe Madina Ashalubotwe odi colleague side na hwa ene yewo ena aba Techimai ne mantemu nso a yewo Techimai Blue Cross Faith Baptist asorida no ho alaji mitobi abro san mu ana yewo na fa telephone number no enkasa ma oyare so ana wante oyare nti omma me telephone number ne huhia pa sempo untimi ntwa ukura phone na ye snap phone ahwe TV ne twa to so ana upe bidie bi twregu da ho a echire ubetumi afremi 0242 951 005 0242 951 005 Mesreti ni ye na twre ni ye na bia na we nya na sabre ya na nya no ayeden ama pa 0242 951 005
951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone na 0204 0204 496 496 212 0204 0204 496 496 212 212 saa number na ofra won sabe kame fra misisia na how bi ene wo ho no ma yenhwe emwa enyim free ho ema me say ye promotion enti wo ba card ne na ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab ye free machine de be hwehwe woni padua na free trima besi wona ase nyina ye free massage ebe ye nyina ye free na mprose yare wo mu aye ne wo kasa ne ya charge wo kakra ne de watu aduro so se wuntimi ntua ne nyina ye de ye ma kwan ema wutuatua no kakra akra ye adwuma free dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa ne apon anwumre nonum 7:30 a.m. to 5 p.m. Itimesre baby awo bi a woteme nka no tu ho anamo ebre ne yede eye adwuma ye kase ye kasa ade ye bechi emrepa mu no ebe abefa yare na baako na ya kyerɛkyerɛm kwan ya efa so ba ene ehawa etumi edeba na emomwe ni de ye ebo ne tofa esai promotion na ye nti bra oyire wo ba wo fa wunua obi bia ebetumi ababi na wonso wabenya mfaso de ewo promotion mu enche bebre enti wa mantem na ende dia ene ye wo ba collab no akotua sika wa ha koye diagnosis wa no akotua sika yem pesa aka ni nyina ne ye twa ne tia ne aye ne promotion ti baby a wo bia tu anamo ne bra Dr. Medase na mo question ba ku bisa unse ya ne etete nkomo ababa wa bi o say on filishe nanso so no be ma ne da na complain say asen odwunso na ne be mu ehihye no but ono oba na de ono ote ho no no onhu bibia wa no ye clean enso so no be ma ba no ho a o se medwunso a na wama na yare nti eno sa no eye possible na wo benya ho moa de aboa na emoa wo ho pa na ye normal ye mema yare ba ye ho bibi ti say infection se be ma woni mo ne oba akoda nne acha 12 to 24 hours se yare wo oba no ho a be ma ne behu ba oba de ebetimi atena no ho abro 6 months kura na onhunu ena se yare wo oba ho no ne be ma 10 eda emu beye 5 to 7 ene benya bie na se yare wo be ma ho no ne ma 100 kra da emu 99 se wo mo am protect ya wo benya bi na de ya na esie ma na ma ho nam kwa no ene mema de no difference wom enti enya be bi kwohyehyɛ be ma nso de enya wuramu asabi odwonso twa no ene omo kotenam na afi odwonso no a wo dwonso afam no se yare bi omu a wo bete yawo ene ma baby a omo dwonso fa nko na baby asabi be ma ede ne be ma fa nso nko nti eye deep kakra mrepamu no ebetimi adomo suko bebre na emo o ma ne nya na nwanwa asa bi a eye hunhumu na nefi abayifo no ne okofa be ma hunhunu bibi a wone ho enso be ma na se wo yare da bi entisa ewo ho nti ese Owusuaa health center no mo ye thoroughly diagnosis hunu yare kranka se ewo ho na wo mu treat ede emano oba ye ho a yebetimi ahwe amano me telephone number no tie ni ye na fa ni yi 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone na 0204 496 212 0204 496 212 the number of frame a onsa ebeka me yani Doctor Yadasi bebre adwa nana ya na wieda na wa maye boko me da se mechi
Akoma mu nsem branie madika ka che odada say yedem live on Facebook, YouTube and Onua TV so yedem me kai obi mo say Akoma Mother's Day celebration no eba enti aba time for mo wokuma sinyina momboaboa mo hona mo nhia yen wo Ratri Park on the 19th wa bra Akoma FM ene Peace and Love Hospital. Yaka yehu abom. Hello? On fire. Obefa. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Master Zakaria to say. Master Tanko wa haya frewa ye nyaw. Mega. Ufri him fa na wo Bempah cho. Omo from mama ba adum side ho. Okoye den wa adum side o when na frɛ on pacho. Omo from me no ko FM bi no. When na de okoye. Number 2 omo. When na de okoye. Omo from me phone so. When pacho. When na frɛ o me pacho. Mpacho mo na mo de ne koye. Tena ha me ko baby. Ye ne bra ti ase ho ya ko baby. Oso abeto mo wo adum side. Na bra e ba e ya ko baby. Producer, friend biem. Ana ka se mo ye nkola na egu ha. Enti mama nkai wo say ye ni Peace and Love Hospital eni aka ye ho abomu na ye de me waba ho. Okay. The number you're calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Or ontimi nkate yes. Mo network. Mo frɛ ni biem. This time MTN no mo say ya na eyesa. Nti mo frɛ ni biem ontimi nyesa na asɛm odabro so Queensa bi nso na kan wo so wasɛm no ya me dedodo say boom. The number you called has not answered. Reverend C and a can as I was so be chan trouble huri de. Kaka no kre na gina fa akofa onsa hye obotom. Nti senya na me ka no Akoma FM any Peace and Love Hospital Breast Care International ye mamu free breast screening and cervical cancer. On the 19th no ye be ya massage ye be screening wo honama kwa ni nyina ye be san so ye free eye test de ye be ye ni nyina so ye free ye free ye be ma wa kyede anopa no ba eduane ye free wo breakfast no chese enya grokra ye wi ya sama gift dia coffee enyu hu free mkra ya bra ekoso wo Ratri Park Golden Tulip anasa Lancaster opposite hona eho na oba beto ye na chese ye gi ye nipa papa je ya Master Tanko twen Yabuafo SP Pharmaceutical Kengen energetic drinking water ene yo mo de braye no mo okay omo wo bre man Cocoa Plus powdered food supplement Matadei Hospital Leke natural spices Ochia Herbal powder Cave and Gardens Limited Captain Morgan Restaurant say dear Captain Morgan we are titi kumasi ni Dead seasoning powder omu nyina eka ho no maso yasene na kunedo na asre me
So me wa for tete kumase enya sem ketewa na de odi agro kumase kro be yira wo nyini tu se enya sem ketewa me nwa na ho te se nyam yadom na so boko Saturday we be se hia na me se de we be nko anyway de na wa my me da se ya metiefo nyina aha emobibia akwaba edipa akoma mu nsem dwumadie eso na sede enu hia ye wada bia edi apomde ho enkomo no ene nso ye wada eda soronko nyankoropon twe edi ampon wode adom ye eda bia ka se edu ye wada se na se piwak natural a edi 3p garlic mixture abadwa so no si ene wa ma medi nkoma na se da no anya ya wada ane esanse edu ya wada bia na ehunu se 3p garlic mixture yete Akoma FM anase onua TV so ne no ebo nkomo afo apomden ho mebusa se ompo no emute sen meyidi se wagimisi wo fie se nyankropon adom ohwo ye pa medofo awie nkomo ye ne wudi eyetiawa simadupe ene ne wo ekasa ye hwe frequent urination oba na se bema wojonson tentem wonyankopon abodie mu no wobo nipa se ye wo bibi a friend se secretion on se e wo hono a nipa obeja wo nan e wo hono a enfifire betew e wo hono a sebie wo bedwonso we nyina ye niema wo se free nipadua nim na abra bia no won se eniema ekoyie na acidic content ne wo nipa mu no ye dwonso no wonyankopon aye ne se aduane a wudie ensu a wo nom e wo se wo kidney no etimi chinchim ni nyina na eyi de ye acid ni free nipadua nim se be ya de bia be ye kama won se opese o ye experiment aya na ebon de but try hwe won se peli ya be ye dwunso gumu udwunso gumu na we nya adaaje amfa hwie nwuntem na bia anwumere duru so a aya hwede peli ni mu aye wo se emu atu fita sa na se dwunso no taa wo system a ebe ye etu se enipa bia no udwunso twa no eye niema nan wo kidney ureters o bladder and a urethra eti Johnson ne ya yetiti ye kama kidney ne ye adwuma ane o Johnson no so ko efa o ureters num na egu o bladder no ayese bofuro e contrast na expand emwa ne mu abai ti se Johnson de na eye ma na adwen na ka che o se kokohwe bigu na aye ma nanso ebedu baabi no saa adwen na eka che wo se kohwie bigu na aye ma no ebesizi because problem bi beba odwunso twani mu a ebe ka dwunso na eba kora unhu obi ho na wodwunso gu ho eya na eta ye papa no ne ye maame no mu a wo mu mfie kwa animu no medofo obetumi esisa de na no kwan abra wonum 3p garlic mixture de entini se 3p eye entini animoja mu adwuma enti ene entini wo adwuma ne yeka ebra wonum 3p no se bia wonya syphilis wonya gonorrhea wonya chlamydia na sa aboa na kwa akotena wo system num na ekowura droben na wodwonso fam na febe ma wo problema mesrew ebra wonum 3p na wo dwonso no na etwe samoa wani pia bonten na eku sa bacteria no na eboa e ma wodwonso twa no abreni nyina no eho eye kama unya problem bia enti mesrew ye ba ne ye ka 3p garlic mixture ho asem se ya medofo menye wasem hia ebinom na abedi ho adanse e de akere afoforo obi se me kwada menom nkwan bebre menum nsuo bebre ano ne ye baba so menum bebre na medwonso ye no eno so ye ade ana aha o kwada e bia wabo nsuo tintin be baako a na wodwonso ye no ma so ahum ena sabio o kwada na bia wonnom kakra de me kai wahu de me kai so ahum ma bi ba wani so amamre no mesraw e bia na eno no wansusu eno so wodwonso bebra eye normal but eno hwe ne yie se daache enkofa problem emro yes too much of everything is bad obi so hono a bia damu no obenum nsuo bebre se ne sei wanum nsuo saa na wodwonso a eye normal but wo a won hye da num nsuo wo koda won hye da num nsuo enso na dwobetimi asore be 10 adwonso problem wo ho bia wonya syphilis wonya gonorrhea and a problem about dwonso twenum per 3p garlic mixture no na emwo na enyi saa haw no emfiri ho ye number ne agine frɛ doctor wo ye wo ba wo ye bema de meken me be chunsu so e be da die na be hunu se
Junso Chemu Hawi, when you be. Your number no a 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 0248 92 92 88 24 Nana say Obinyo Junso Chemu Yadi ni bia say ne beye wo. Wo ye oba bo se e ho na sensuo bi gu. Sentine wo mu na no den pa. Woni be ma hia e wo senka wunya atenka no pains nko na wote to di atenka e fra atenka woni bi. Wubu woni feelings. Wubu nsan so a pains a obete no enya asem keto a. E ho na usisimu ye wo ya. Afe wo se wo hono mu a asa de sebio niema mfita bi so ho de me kan aha oba wo hu wo se atie wo bia ho fefefe na be ma be hwe wanim ahwe obodi de wakofie but ade ne be sa de wako eno no wo se wo number na wo ye no go and come we wa ba de wo kura we wa mbabiem yes ba se wo ko Bibia ya wese kama wonsa ne phone no so why no sweetheart angel my dear my darling because wode wanim efra wode ko fie no engine nso akokasa e de ama no ti woba P3P garlic mixture no ensiesie wonu sa ebra wonya sa infection no na katawa wode na no afobeko hospital no say nsu na egu no doctor beka cha so wonya PID pelvic inflammatory diseases afi wunyi nsan ya na kotomu a na ase akoda no woni be ma hie mu a be ma no wonya atenka afi na wokoma be ma ne yade e ma so de ye de na etia ye urethra no etia eti manya infection more esen mema P3P garlic mixture no medofo ye kan si ya wunhu this one no bia hwe afi be ma nso obo sa wodwo nso na be ma ne mu ye wo ya ne mu hyehyew na nsansa bi egu be ma ne ho wono be hyemu a ohun sane wono na wo ti pains na wo sisi so ye wo ya to da wo dwonso a ne moja wom be ma hyene nso se ahoma no a wo dwonso fam no urethra no enam blood ani mu sa be fa wo prostate num ti se be ma wan hwe wo dwonso twa ho nsam yi a be ka ahoma no na akoka prostate na ko fa problem dia bro prostate no so da blood na se pen ti se blood ani nya problem a be giato o prostate ni so na bia wunya nu 40 years a e wo sa o prostate crash asese eye kese na so infection ti na akofa ohaw e dia bew P3P garlic mixture no na mwa frɛ ye ni nkomo ye number ni nie je doctor ye krado so no be kasa fa wonsam nsie so obi fra na se wo fere unhu nanim ono so hu anim eye phone so dwedwam no mwa ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3P garlic mixture eduro bi a wonum bia obetumi anom 3P dia ka ho de empene se obeto na wanom wonum nko ade abehu se Ghana ha ye wadu papa e wa ha bia wo hwe oni TV utie Akoma FM baby anwo no ukwa wa 3P na bi ni ho kumasefo no mom bembe krom ne de obenya bia to Herbal shop bia na emom bia wo kurokitua bi mu a ene yese yenkan kura ase wo kan wanya asem kurokitua mu so se wonso kan downtown so ade ase enti ukọ nwura mu a pempem pura ha ban kakra so ho wa pasa wa ha ban kakra wa penyenya kakra ena bura ba buro peme no wate no nso kakra ka bom fasigya so ebe mu kakra ye num ne seti no ebe class a infection ni nyina etuba kromu a na benya 3P ni bitwa na waje no esi no num 3P na ayi adwuma ne tentem e di ama o kumasi aboru akole na Herbal Dani Herbal Criske Herbal obenya 3P garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ni dinhwe animu wo fa kwadwo Herbal ewo temale be bia electromat ne wona udu ha obenya 3P garlic mixture kai sa duro no ewo tuom ehwe ho a ebo entutu asomu ye na no mema lady bi baako wo so nu sey roba oje mu agengenan na me de we o say ebeba oje mu agengenan ko yesu osukura wie eye ne ya papa because on do that moment na no hu say aduro ne ye adwuma won system no
3p nom owo Medina nso a Bora Health Alert Clinic obenya 3p garlic mixture Little George ewo Tema Community 5 okwa Shama nso a Ekus Pharmacy ewo ho na fe Kings Walk Kofsam na Angel Herbal ewo Accra Okanshi 3p garlic mixture ye de yankomo twetwe no AC je number no ene doctor nkasa sisia obeje wo so owa abotrese class 1 teacher no ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edrobi awunum bia betima no 3p di aka ho intervals ni 15 minutes okay onum be bia brafudura na paduane bia de 15 minutes anu anum 3p woni edrobi anso no mo afa 3p ye wadru na di ho adanse e kira foforo da se ne me pa cho number sem business o mo mutwi trailer ko content o mutimi numbi o betimi anum sem tobi mama start ebe boa ne pa ni sisi mu so aye den kama wo se fa akotena saa no ya na emamu sisi ne gine tu ko ba na onum bia na bibia is settled ene ne ma ko pe bia to prima no ebe boa ne pa oh yes onum bi dada obedi ho adanse wow let's do ne papa ene ma ne discount wa me da siri ke be hia da se ne Saturday so be share base ebusiafo 3p no na master tank odi hu adaze no se ono onum bi enti won so pewi no sofo wona start ija ne da no master tank aba odi ni di amaye waba ye hwehwe onipa yi hu no okay mpacho yenya agent no ewo line so hello good afternoon pacho na ho to say Yaminadum na also so men so me ho ye pa pacho da ho di kakra kire udin FM Abdullahi pacho una udi master tanko ani ma ne koto asase wo Mr Zakari ho na asase no hu ne sen ansa na udi nani mama na koto okay I don't know bisano also na nsuo ko but asa udi ka hu yansa wo bo master tanko amane ntina mi bisa se uhu ne sen ansa na wo ne koka se eno na meji wo da no okay for me bra me se atensuo be na ba ho ana bisa no atensuo mba ho o se na nsuo baba to ma ye nsuo mba ho bi Oklase. Metewase na won so hye ya net sen. Ntina me dika ya me bisa no se na ohonum no eya nsuo enjiji na o se da be nsuo mba ho. So, o se nsuo mba ho na first ni bi e na nsuo ba ho but o ma fi yo honu ta nti nya di an nsuo ba ho bi. Ana mi so nsuo anto amma ma anko Nasa wo nti area mu ho. Me okrum but me ko ho no me ko ho ko reye. Me ko no ko reye. But the all kind say so mba ho bi no. Ana me so me ya da fo bi ho no ma mbere. Mba bi se na won sense ya so ba ho na sense so mba ho. Okay. Ansa na obedi obi anim ama na to ejapade sei no. Esa wo ye nhwehwemu hu se ade kura ho dwo. Ha de honjo anase enhwehwemu be na oye ya nsa okobo wunya tanko amane papa na nkata no fie ho papa na nkata wo fie ho nti papa no na mebisa se aja na ahase no eya nsuo mba na so baba nsuo mba ho me pa cho aja ho ba me ba wo memo atoaso na mbisa wasem yo wako jina eduane ho a wo to ebisa de ono eduane se mpacho ede anu ye be na ode be ma se mo kwajina eduane ho na se me bisa eduane wo ne se eye da so ba ka kem se wo da ani eto aso do no ka se nsuo mba ho bi no ena me se ayo endia me kwa ko ba mo nyi na amani asa na me ko ba mo nyi no amani me pa cho ai
sana me ko bomu no amane so me nya bi si na nkoya kababwa nti so orena so opedia. Okay, na okoye no kwan be na ofa so hu si ye ton dan no na for say bo hu ana so obi na ka che o say ye ton minni bi ena be si ho obesi wo na obesi wo fi ho. Okay. But I know this is so about your own next that I'm used to top that. I mean, you don't say so about one, I say so about that. I'm not so top that. And to me, you know, I mean, no call ye. And I mean, you know, I tell a bon commander papa and say, on no crampo on ya, Cadeno, and Cobatona, or say one cut next to them. Say, now, Oberton says, I know to me, you on a bugger be a on a bugger no crampo. Or Tata now, so Bogan before over Babbitt knock on them, no, now or when you're fine. So, this is what I think on person but one man. So, the phone by now man. So, when you dear, but on by now. And okay, and yeah, when you was saying, if I could maybe use some cano, and who know, there I guess a day, yeah. It was up to me. Okay, na mpacho ebra wo kota asase no na papa no na netibia mu tese no wo yare no abubu agu ho ana na otiapo bubu no otiapo pa no otiapo bubu ngo na watenta wantawa aba ho when nam kwa abijan ena wo freni nam kwa misonko dia ne ame kwa abijan. Okay, yesi abe mark dan no no we bisa de enti aya mark dan no. Me papa no amba mama nye, papa na ambo mama nye. Mi nye tan ko na ta che me se omu be bubu ho. Enam se ande omu be bubu ho dia. Ande papa no o me hu kwan a ye papa no ba paso. Na ya yi etika. So, obe mama nye sa no papa no papa no on fremida. Papa no fremida. Ana million so on him no. But and some better than anything I hear over home number. Or the kind the atom for fast FM. And also some fast FM and will say I ain't for I'm so much fremida or no papa no. And papa no want some different questions me or fremida. Ana scan so I man not this of fun say I want this kind of question oni ha da na oba ye fra oba ye nyaw na me ho na me wa bigan so fa no ho come be some questions to me then no me no wonim no na me dey na ba ye na bigan say before I start standing na ye tua man no kwampo moto na me kura moto a me this kind of bra no moto no kwampo ama me petrol ska mama mi do so mi wa mi nim de ewo mama na mo ayi be siem but mi to mama na mi wa ayi be siem wo mi fe apa na ko wa ka mi bisa le questions mi no ala te mo be wa yi a ho amba wa me ba so pass FM what Genesis pass FM so o mo se mi no o mo de e be ti be ye be te la I know I'm saying na ya makano waka na adanse kuo na o ma frefre ni ahunde o ko no di Genesis pass sakra na esi Master Tanko wa aye mi ya kuampo se ya me ni kuma san ka mi kuma so kuampo a mo frɛ mi kuampo an ka mi ba ho na mama kwa ya be so suppose kuampo na di be kwa ko papa na ba ya papa na ba ni yin na ya kasa ya beda sepa woni nyame nko ma ni so mi ta se obere ya mi shira mo edio For 15 years, Quick Credit has been your trusted partner in micro-lending, empowering lives. Better kakra. Mo ben mo kakra. Nti mu nyina mo ye Kofodia flowers. Lender door side. Ani esa mu nyina Kofodia flowers. Better. Nti na ho ofi. Me da se. Mo ofi pa. Wedding fee say. Better 36.
What's say? But 36 years. Where the 36 years? That's Papa, the road is clear. The road is shaking. In fact, on the we are seeing any pub no masem so. Emuaten. Master Zachary. Wama my very, very disappointed. Papa. Obro from Bempah. Ekoye. Why you very, very disappointed? Are you serious? Because on say Nsem a obeka na wa no. Ene said ye no wa na ho no. Na uhu no say oje na wu. But ene na mehu no say we ase. So be chatro no ahurihuri na kanokore na gina faako. Because ne Nsem a no ka no. Ami ehu no say opanyi tanko eyi nipa bonefo a ne su nipa kra de ebi mada so atiase o de asem aba asem no ya ka asem no ama opanyi se o drive enti no onya baabi gina ema ye ne na ekasa e bet ai se kasa na nche da nwie peye ana o hye se enne obeba na ye nyina no yetimahia ewa ha afi obaya wu nim se oba ha ne wasa akotena another station say anopon omudru ha ye friend no so oteka mu a wo ba ha so ata se wo ba ha no wasa akotena another station na mehu no se ma no ye 419 wa ye criminal papa obi ne bo nyom o se obi ne bo ne nyom se nobody tanedo ade a wo ye no che se uhu no se oye nipa bi a onye no kwafo cause last no me hu se ne background so yare eda ho ana onu amu nkra no time a obe no yare serious pa o peska akwa no ho yare but the mitima catch up anya say from now no man invite no ba bia hu hia so be wasting the time cause wa wo akire kwa wetume frɛ akire aba beduru ha ya frɛ na no pɛ ye ne na kasa a ye nimu se ebi a wo ba ha no say I another station na wo say ko enti no fi say asɛm no sa ha no yetimi nka de asɛm ka hu hia sɛ nka de asɛm be den ebeba ha enti no kyerɛ sɛ man no enkoyi ohia spiritual and physical deliverance obu a wo no come out no so say come in. Mamenko Grace fight to honor one bra na yantuaso Dr. Wasia dear but na what to say madam fu bi o so pewa sempa they were born number no kra ne kunu that ana yesa ne ka no eno that any they were come me mesia dear pa osia na ene dem yeah Dr. Sobia Dr. Subia Sian de better Miss Messia de medical imaging scientist and also a herbal. And no cry no. Oh, sir. See, Dr. PK also Dr. Messia dear. Said American Dr. Phobia Sian de Mediana Casa, yes, me Herbal and also a Brofumo dear and so. In Tipacha Salty and Dr. PK was an Ebecan Bibiafa uterine fibroid, a uterine fibroid, a man na unya fibroid no ehho asem na me ba beka nti sa otie enka nese otie ya the causes and complications of uterine fibroid ade fibroid eba unya ba ema uyi matena emu 670 minya fibroid uyi matena emu 670 minya fibroid ne mo do bi obenya fibroid yenye na operation kopim so nya me beto nsa afre no manage bebre se me ho panels no you are person dey me so nya metie ne ye pa yes reverend nya me sha pa me penasam pa o guys so pa nti mo amutie mi wo Akoma FM any Onua TV nya me sha ye pa Dr. PK you said me kan no we are doing free abdominal pelvic scan ewo ema nti obabia kasa wotime nka bia because a mother's month near way mother's month nti obia all tie nka bia onya menses a oni beka sa onya prolonged menstrual bleeding
emuja tu pa tu tun pa pacho mamuti more especially me back my FM ha enkranfo ni tie me pa enti mamwa kra na your branch ba kon ewo Accra Dome Kwabenya odu Kwabenya taxi station wan busa Dr. PK Owusuaa taxi for no ebetro de bia me ka se me speciality awo enem yare no mamu Johnson tentem so eno no nchese se diabetes or pressure or hypertension ba minti me mwa na emom no de bia me ka se diabetes and hypertension emuja broso so pressure kosropa ni sugar kosropa no nyina no bag Dr. PK Owusuaa me manage sa no ma we nyina yentu ase we manage it because me sua de no ye hu say manage sa KCC enti pacho salt and kind pressure was through sugar also when did you should be about 3.3 to 6.4 millimole per liter obi obeba unia banana na ni sugar number 20 into timina stroke otimina ischemic stroke enti pacho obi obeba na pressure na me show obi na the pressure number 200 or 150 ni pass not yet tiase full tiase ufo because also pressure level should be 120 80 120 70 thereabout enti mo say pressure number 150 170 na ahometi pa especially from the more than 100 I've been saying no akoma no bon 10 na utifan ye o yapa e cha o hia when you ischemia stroke say enyo ne friend say enyo ya re no me sabi me wi school da me sua de kakra e wo imagine me wo comfort na chi radiology department be mo ye spray CT scan no me ko sua de so kakra ho na bebre baba bu say when you ischemia stroke wa jojo yes ko CT scan computer tomography won say yes clot of blood bi e wo na dream patcho salt yenka na ye do atro so even crowd grace vital clinic na me you free so you make sure say 2 days 3 days be able check your pressure level because when you be an drew a particular drugs be ejeno na ebom no se oba maso ye hwa de bia me catch say me share control sa normal we ni nyina it is said they make an about wo ho asem o fibroid a ensi wa wo kwan obi a otanya fibroid ana o ma o tanya fibroid ne obi a o che aware anase o che awo ho pa obabi ho abun say at the age of 38 years 40 afina na opeso onyem but of fibroid the dark makameti so within 2-3 months will be and see them high best say sa na wa wode no so tinti wa wode ne da ho che bebre so am fibroid de bebem nti ya mo fe say otien kana senya unya fan produce ya bacho ho ye fe ye wase ye nya so bebre senso wanya ba ku bi so a e wase okoso na do because omom space omom man be 5 years 6 years so me ko me PhD ansa na wa sha ase a wo beba na fibroid kese na age na wode nyina fa na wo manyina aka wo yem timpacho so otien ka na wo your body ampacho yem fa at the age of 24 26 years na nko wo 36 38 na nko wo wi eno best said be ya nkunya fibroid na nkunya ovarian tumor bia na bibi mpacho otie nka Dr. PK was me number e was screen so say yenya fam to so mpacho production number dia to so ma me number no 0T44 87 84 31 0T44 87 84 31 mpacho yo kumasa brepo highways udu market so abisa Dr. PK was taxi for no betro sana do Accra so Dome Kwabenya taxi for no so ebechro ho they not make about you afraid be genetic factors ye kasa genetic factors and say obi a wotimi bia ma me yaye na hysterectomy ye kasa hysterectomy say ye wa wode ni nyina ana ma me yaye na myomectomy yaye fibroid operation am mpacho the chances say wo oba no so benya be very high enti usi so a uduru ba bia mpacho na dia won tentem because e wo gene no ma me e wo fibroid a wo so betimi na fibroid ni bi ye free be say hormonal imbalance oba bi o ha oba hu say woduru ni fi bi so enti oba bi obun say 18 20 21 years nana what can general won't because estrogen progesterone is very high pa in the moment I very high no it do baby na one we so one fine sex meaning sex is also good. But then you multiple sex partners and now koya multiple sex partners get infections and you'll be winter name wa on fan so you do regular sex and also boy but me so for me also worry then you do sex also papa say ya bobo asu je mu degree yes it's also worry na ultimate yesterday because papa Michelle will be last 2 years wa Accra now or 52 years my men of 52 years so uncha bro peba and now oba no so be man so 55 years Michelle oba no na would me very fine bibia no message back come me be friends AMH and he say wo cha wo na uncha wo tukusia na untukusia me check all the hormonal testing na no excellent for more 20 years I want him by me busa say ha me busa baba na say also that time wo matu e me man ya yetim ye de bebre o yere no sro nyame nti won kofa match no kofa ade ne mro nti oba na tena ho sa 20 years na busa sa day o se ne o so beba de chia enye nyame na ebe fa yeso ama ne bia enko no mananka
yes one and so na 14 infino when him say you check it Bempah and kasana Bempah no oligospermia and the sperms no 5,000 po I wasn't quoting about 20 million plus no 5,000 timia Bempah with him papa with him some more per bank as more than 1 year te bia make say Bempah na cause pregnancy Bempah na nyem bank as in this any sending bank as ampacho mommy no nyina mombra that's a moti hwa bebre no e man bi ha wontimi obehun se no so twa fa ho bebre na obitimi catch him daughter my ba 3 months pregnancy ni ma mi kunba also womba I will confide in you. Yes, I may catch you. Me DBB 2 months. It's not as they say confidential. Only about when so bebano. No one in my casa. Not just say, oh, Chapan Jenka Cranis, but oh, baby was I want me yes, I don't know. And Timbachominia would see me Bempah and your bow. Name was a wonyum no quack test the chest when you walk away ultrasound the chest when you dear. That is fine. Inti ama be great me frame daughter me nyuma na ase me nyuma na ase me busa say okoye scan the chest na onyum ose da bi mpacho yenyentum e ma no so timi ka kire me ma no show mutirim enso na ntesa inti mo ka jem so wanyum da me ba hospital memba inti mpacho wa wuti me bia me say abdominal pelvic scan eye free me mpacho eye scan ko mpacho lab de oba obetua more especially obabi o habun so nya bibia friend say hyperpolylatinemia ye ka se hypoplatinemia ene se obabi o ha o miano no fo na nsuo firi mu ba so miana nsuo firi no fun ba untime nye ma na nye ya nkasa obabi a woti mi bia o emenoria obehu se o mense se mba untime nye ma ni patcho scan ye free de mo ba dia lab dia ye be juice kakakra based on the overcast jure no enti patcho ye condition weti me afraid doctor me pa wo doctor me o diabetes doctor me Johnson message she me doctor nsuo firi maseba me mo me ho say obehu your prices are very moderate and affordable ye juma nkasa enti obabi a woti mi bia wo hyperpolylatinemia o mia no fo na nsuo firi mu ba it tells you say wa wo 1 month 2 months untime nye ma na nye obi a wo de wo mia no fo na nsuo firi ba hormonal issues untime nye ma na nye ntinja dis oba na correct sa normally no patcho enche na me de ma no disem ebe wiye awo ho asem na me kan na emu so wo ho na unsacha se ttt na wo to na twetwinwa e bia na lipid cholesterol kosoro e bisa na sugar na ekosoro but na manage ma Tommy bia friend say bon kai so betime nya stroke amana ye ankasa it so shasa say ttt that so never sad is normal nemo intermittently ho have so such as say ttt now to na twetwu na otifan ye o ya impactable grace fight to nation o Johnson nya dripping flow of urine obo say Johnson e ban kakra Johnson na wo chim prostate ye kese na emema no munyina mombra o mema sama ba form e denti na ba form you don't call me Dr. BK Ozu me person me mema ye kese me pacho me ne drama be ma ye kese nemo mu na ankasa obema ne say ti say you're stronger, that is fine. Yeah. Because say man na me the ball. It is an was say name na bia na ye kese ba sha say found there. It tells you said there is a problem. And like I said, the oba ye be sha bo ma bibia come. And I say 1 2 3 minutes na ojema. E den man basa. Brand yen check him out. Na just say what to throw no sa ankasa. Dr. PK was Dr. Mercian there, Dr. 0T44 you Kumasi Abriko highways. Free abdominal pelvis scan I did check him out and man there umba me say free. Oba na say dem intimi show no so no ma refer am obi obetimi aboa especially when you about be banana fibroid ekese I also call my myectomy also call fibroid operation obe babu say 1 year no anyama manayi obi also so fibroid obetimi ahwana manatimi anyam ni nyina oba mi ankasa na medin fidie me ultrasound me nim dia na masua na bro from me be ka me Herbal na Herbal no say nya dia bugu no man keke ya ye standard ya na bro for way but it's purely Herbal and the year treatment 24 Dr. PK Osu number na screen so na me so abra me sorry me number na 0T44 0244 87 84 31 0244 87 84 31 Nana ya me sure send ya me sure so fa Dr. Mesia die say madam for no osresre nani age pa mama adano o fire master tanku kakra enya ya ne ye fire no ya asem no na ye ka asem ne ka na ye ka ya de da na ye de ene master tanku aba ya ti ono so ne side of the story ena ye say ye bra Zakari won bra na ye nka asem no ena ati afaso ya Mr. Zakari no ya samu onim kasa na no wonder mete se na o kase
ɔyɛ adwuma ne force fo ma na yɛ adwuma ai nti obehunu kasa te sɛ force ho no kasa wɔ hɔ paa nti wafa bi ɛna ɔso ayɛ ne 51 years nti yɛ kan kɔ yɛ professor yes ɔyɛ professor but ɔnkan hunu sɛ wodi kan wɔ court a na ɛno nkyɛn sɛ wadi bem asɛm wei abɛtwa adanse ama no so ɔna de baayɛ na ɔbɛkaayɛ na Mr. Tanko baayɛ so na yɛyɛ nhwehwɛmu no nyɛ kyɛ sɛ ɔnam nokorɛ kwan so baako koraa sika no a na n'ani abere ɛpɛ sɛ ɔgye na emu nkekaawa ne mu adwuma nso deɛ ɔnyɛ deɛ ɔyɛ no saa na ɔpɛ sɛ ɔyɛ na susu ampa sɛ wowɔ ade a obi tɔ wo koraa no sɛ wɔte hɔ no wotumi sɛ illegal na ɔde te hɔ onim paa enti mi gidi sɛ bra yɛbɛsunsu adan ne ho no ɛna n'adwene sɛ daabi memma ɛmfiri me nsa kwa ɛwɔ sɛ metoo me bu pɛ obi nam de wɔ n'ani na nipa koro mom ɛbɛfa asodie ne so a na nso yɛnyi nipa bɔne saa onim kan paa sɛ dan na wɔato ama wɔ mo no na nka obi atɔ dan hwɛ sɛ onue kɔtena wantimi antena hɔ so na no na ntoro a wɔtwa sɛ ɔno mom baayɛ na wa sɛ de osi baayɛ nneɛma sɛ paa na ahwɛ a watɔ egu fie hɔ a wɔse ne dan ne nneɛma nyinaa ya bubu puru n'ani ɛsɛ sikani bi akrɔmfo akɔ ne so wɔso ɔbaayɛ sɛdeɛ nneɛma yɛyi ne nneɛma ne mpa ne ade ne king size bed ɔmo bubu ni nyinaa ade agu hɔ na air condition nyina ɔmo tutu ana yɛ nia bere wo hwɛ ne ho so ne dressing wonim nneɛma ɛwɔ dan mu hɔ oh mama ai santo ne kan wɔse me pie ba me de ni nyina na aba no wɔkɔ de bibi akɔba na ɔde aba na wo hwɛ nyame ni mu atwa ntro sei na wo de obi akoto adwaawe mu wonwene sɛ ebi anakoma bɛtɔ na ebi kura wo bɛpa na kyɛw sɛ o ma yɛnkɔ assemblies fo no wɔ na yɛnkɔ hyɛma wo se yɛatwerɛ dan ne ho nti ontimi ntoa so ntua na no kura asɛm na wɔka no ebi a ɔgye wudi obi a oni no bi agye ne di bi na bedi w'anim ɛna ama ne nsa asi fam ɔgye agent ne di so ho ti agent ne frɛ no any onua ne kaaye no wonim sɛ yɛntumi nyɛ ne bɔne na 500 million yɛ sika ketwa wo wagye sika na kodi wo sɛ gyina ne so wo nkɔpɛ sɛ mark ya ya men ɛde ɛho ntinyi ama saa mark no saa adwuma na wo sɛ Mr. Zachary oyo ɛne wagya ni nyina egu a wɔn san fa sika no mɛka ho no na ne adi ho oni na sika ne nhye na sika na egugu fam ɛne sika egu fam a wo yonko ama sika twitwi di ente sɛ wo de wakɔ ɛdan ne kwa wasa akonya bi wo srem adi bi atoka na nka asɛm aba ho a gya sika sam no na emum di nachi na monkɔ lands office enko hwɛ ɛdan no ebi mpa ejaga na ne wo otwe bibi kakra bi ana ya consider no oh ye krom ade bibia ye possible no kra me ka no kra yes bibia ye possible bibia ye possible bibia ye possible me hu nsuka se bia eda ho na obi asi abrosan a wode bebie company bibia ye possible enti ka se ha die ekwan no so ho no wa hu ekwan no so ho de ko ho nsɛm a wa ha so bibia ye possible ze nsuo to na afaka akwan mu ho so odo ka na ho na nsuo ni rain wa hu sɛ de akɔwi mehu ho no because bibia ye possible Ghana so na wo mmoa no wagiska na di wo bedi na chi na bia makɔhwɛ wo si abusua panyini wawu ai wawu kɔ but papers sam de wontimi nkɔ asam ado nkɔgye mfra abusua panyini ho lansefo die wo enti district assembly for no kɔ boa no na monkɔ toto niema ebia ne nsakra ɛdan papa bi ansiso kra ne nsa bɛka asase no na ɔno ankasa sɛ bi sɛ de wabɔ brobu so ɛboi wayɛ ne nkakra na ne nsa ka na boy de wode ne na FM B6 wode ne na FM B6 na wo bi de saa asɛm wadi wa ɛbɛyɛ wo de papa na ɛma reho paa
car kan na for mo also so onem onum 3p ni sisi ai mama ziyare na wote wan to ba ko so otonu mienu ko wanye ne ho anya ne ho adura asem beto no na watam sika buo sika no na wo amoamo ho age akodi se no mabubugu ho wafa storybook na o pese atechire no aden baby owo bia wo so oba no obo papa na no de akoma ye mfa ne ho nche no wakwa radio 18 kura ye beto so 19 ye bedi ama Mr. Tanko no na ne nsanka eho no se so bubutu gu na nsika ahia ya sa fa kwa so mo wafiska na ba eya asem ni mama ya da sajwa nana ya brem yenhwe bibi empempi no se obi na obi nya asem na ohwe na oni sika wo de be court ana obakofa lawyers na wo de ba se yenka bi mana aya na obi nim se adan na wo de me akohonom Mr. Tanko eye ade bi na no ye frɛ no senka oje bre etie nsem na wo bisa no en wo kyerɛkyerɛ mu sɛ de obetena akyerɛkyerɛ mu kyerɛ wa ka asɛm no nkenya ne pomasi bre saa dana ba wo bisa no ase na ompese obekasa or drive but aside that na nsem wo honom ene ma me mpaki na me nkyerɛkyerɛ wo mu saa dana ma ne ye de ɛwa ha de bia ye kase ye mpese be hye fen sei ye be ka asɛm no halfway enti mesre eye futuo se obi de wo ba ha de wo nim no ɛwɔ sa wo ye den wo ka ma me kwa Master Tanko so ohunu se na efie ne efu bana onim sa woto ade ade fodi a wunya asema de fodi because 70,000 there yemfa nto Kumase plot bana onim se efu ntino ɛwɔ sa woto enti wesu sa ye lesson ema ye nyina so wunya usika na opese woto asase a ɛwɔ sa wo make sure say why due diligence said the architect ni church mu no because they were nsem ni sikike ka on anhwe yi a ebebua ka Master Tanko kom because papa yo kasa wo twina onya bi mawo efri say ono so onim ni ndie bia ni nyina wiane de akwakosoa ye nananom ye besre se aban no de asase ne to na demarcations ni bibia ba aya ye nananom bi njai se bi omoyem kom a wo mo pese mo creating sase ni bi ehye baby a eni kwan sase hye because ohini bi nim se aha say that che de besi school but esense Ghana ha ye niema no ye yegu 50 years after ansa ne ya ye nintino obenwa na obi di ne dan akwakosi wonom na ye bu ebi asimazin na nya sanka ye hu se aha say eye kwan 50 years echi ne ekwan ne ye beyi enso so ne aton ama obi se wonsi ne company ubesi obeye mo adwuma echire ne ye bu ogu ehimfa na wokọ enti ne nyina nkamfua no eye nananom bi na Mr. Zakari de midin ho yawo that day de we na ne ho si ye me mobo ne de we no wo si ka na asem ene de we wo si wasi aso ne mama ne sisi achia no na menim se Mr. Tanko ne pese obu papa ne de efa so na se wonnim pa se ade ne yaka so eho ye nsuo masase se wo hene bi abu na waje usika ade na wo se wo so ye wadwen se wo besisi wo nua na wo de asem ya ba ha ya bɔ Master Tanko amane baby owo nyina waba ene brayenka wo so wakwa tena baby foforo ye ne den he say Master Tanko kaso o gini sika isisi a obede ne wanya de ama no se mo de asamba mo beto mo nim se nipa gufam ho no ma on pese o mo ka mo nsem ba ye hwede ne de ne here emergency fancy treatment na ne ama wakwanya ye ma wakwanya so na be ka brabie mu a na wo de wada si se Master Tanko aba de o ka nyina so o so hia ne sika o Zakari obeye ne den ye papa Zakari obeye ne den asase a wo toye permit nyina kwa wan fele enso de age 50,000 mua brana ya nhwe na se bia dwato bi wo hono ma na se e wo se ye koma Mponten district one ye koye ye niema eno so budi yenya ne den ye ru Zakari bebi owo bia ye sere no omra na de oton asase ne ma no si ye be ko no ne hu bebi anokwa ni nyina wa ye hu bebi anokwa no na abotoye mu nya den embra because ne skapenda form Vedasi Peggy abena mami when you come obefe na ya na yesi ya na eno no ohun abawa na se de we yesa na eno no de na ava abena yonko jaso
Every summer be a year could just make come from Day Hospital at the amount. Sir, and near man would I acquire Sabia etumi boy, and my other one a John matter day, a home qua and I to me and be general OPD, a B a surgery, so who do any nada, a doctor for minimum dear to me, a command sell bow one done a warfare through, whoop a baby abacona ANC, may yet to me a show, come Adanda, Akodano, away from Mukopim say, Wabosu Minkro and Bashona for one term, Ediatoha, Matter Day Hospital, and I may come for Ediamon. Makacho say wamo gynecologist papa bia e ma no mandie no aya mo ko honi enchiche ho emfama mo nemunye hwam enya kono se de be ya krache no eba ho obetumi atena scans ahodo wo mo ye bi laboratory test ahodo ni nada wode wani echemu enya de se wonyira ye na ekoba no se yade na no aye hye ye fa wonto ambulance mu na ye transfer wo enko baby fufura eno soso wo mo e wo ho yade kwanko Matter Day Hospital ni edi ye ni echemu ho na fe wo mo aboyen e wo sa kwan so Masa hawa mo santase runabout go filling station no echi eno mo shane so say adokota for any announce for mo ho no munim de enti adwuma no munim pa ya sheda eni ade wo mo afantiti emunye wo mo masere magini bia we mo de yato ye bo ase eni ehia enti wo ba ne ka bibi eche mo na chese edane kwan so na yese wo ba kro ye dikan echerechew bibi efese de wo yade no esitie ansampo na ya bo echire ama woni dokota ni edi nkomo 0244080918 0244691759 na ekope apomodin ewo hom 3P garlic mixture enchen yete wo mon campi work natural wo modru won waso na yato pete ewo dwaman so no 3P garlic mixture ena make come for edi amount wo ba ye na wo cheche mu no wuni yade ahodo ene se de 3P no eti ebuo dipedua no efa enti emayen kasa embre wo ko dwaman so na wo bisa se ye ma wo edru na efi work natural 3P garlic mixture edroni bi vitamin C ewo mu afei kram so ensuo bia enka ho na yemfa enka genti garlic na ho den no ankasa no na eda so ekura na evroni pedie mu a baadia yade no ehye bia bekwa akwoche no na afei wo so so wanya wa hoto hye ne so saboto no e pint wuto a na wo de asi ye se de be ya ekafoforo ema red cover ne bata ho na afei garlic kokko yeji edi ato ho eno na ya hyensodo a eche se 3P edroni bi na wukra 0248928824 0201000021 ye Congo ointment for asye wo moda roma enema redie e kasa redie sadi redie no ebeya kono na ye kama na afa wo sha atade utim sa redie no e kasa enkrofo bebreda bia long hands wo boa na redie no nya kono kope Congo ointment ni bi na fetwi redie no ani long hands no adosho no ye na short kakra se de ebeya won sa ho so bededa ho wusire mu sa no na wi na media mempe me ho ayi sister aboa ona ho nya akono entia Congo ointment etumi aboa kotokotwa no na agere de no aboso no ya fa bi kwenesere kwene ema no aya mo mafra mo fa mo kaka da bia long hands da bia siase e na okoka media ma so no yenyi ya ho ye tiase na to da ya show skin kakra Congo ointment na betumi aboa wo ama already no aye so che se de be ya o de sha atade na aye kama Natural Ventures wo moda Roma ena di Congo ointment no abenti bibia natural akoda no oba ne diaper no ne to ho no aye bibia emfata ya fa kakra efa ho bo se asanso akomoton kwan 0249017101 0204616161 yefi emichemu ewo good morning herbal mixture wo moda Roma ena no papa no edro we yenya bi ne bobo na ye no numbi atim se kinkim na ya tiesi ahoɔden mu ne ye nyuma so akwakoye adwuma medical catcher say en adwuma wurafo na wo momba no wokoye ho botebote sa akokofunu ade beche ne apamo ne ade obi aba betena ho pe good morning heba mixture ni bi enom na fei anopa bia no fresh energy wo de kwakoye adwuma no ama bibia aye kama en wachi infections ahodo ba wo pieto asie se pie nie aya kope good morning no ebi na into infections no ase enfama menstrual pain ena eje ho no mabosho wo behia bi oba ne mema enem no nya na bibia
enhyeda nkoso oba ne ntimi nye ho edro we ne betumi abo mo akemu ma ba ma ne so ehunu se fine bibi ehyehye ho Dr. 3 days se nansa na yade no etu enti ene no monkomo e wa homan so 0246594117 0246594117 Charistic Ventures abusia wa mo adawro ma Zahara nipa ne de edoso pa sei wokọ adwaman sha yebisa say ya ma wo Zahara enipa ne bi enomenu achi o kan shi drug lane enu ne bi e wo ho Herbal pharmacy na chemical shops ahodo wa mo ato edru no apetimu e wo honom a general body weakness etumi bua pa eyi efiri honom enu achi ba ne be ma maka chemo say empemu be de be ma no e de ne je be yakonhoma eje so ba no wa wo so no wagina gro e wo mpem ko Zahara enipa ne bi enom na fa kireche yade ni mu enkyere sanse wo mu nuro no edoso enti wo kyerem ni ehunu yade kora ehawo a ni ahwe ho e de edro no aka wo ho 024634 8334 0248569335 Yakona na Ajima spiritual home wa moda Roma enne nkrofo a wa modi omuso mutiri mu adwen se tie ne nifi echemazi for dasta no motiti nipa brabo empese nipa ebekoso wa abrabo mu no na na Ajima spiritual home enne yeyi safo ne to enti nipa na dwen fi se mazi for dasta no wo de ya pass fa na enchen ho na wonyi no emfempie ma se de be ya wo so abrabo a wo ba no mi ado ho wadawroma obi edene na yetia fam se wo ma won koso da awo wunya bi no awo enkrofo wari aware pade wo mo ranks eyi enkrofo hi no wo ma wo enya bi sika so kwa de no wo ma wo enya bi da na Ajima spiritual home ena mekamfo ede ama babala wo no nko a ena ebetumi abo wo na safo no weyi wo moto ede ama kuma se ha na se enkran wo mo ewo Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wo eno mo anawroma twemu no ayira na abonkomo anapose ya frɛ na muni nkomo sɛne sikasɛm ne ade ne nkyerɛkyerɛ wɔ ansa na wode wani akyɛmu hɔ 0248544058 0248544058 Kwa quick credit wo model remebusia efisia edunim ne wo mo asoma santeman Ghana man eni kumaseman sompa ene wo mo chese sikasem ho ntutuye ni nadane ni wo mo dada se efisia edum ni eba ne bosia bo yede yede hye mo anaposi yede di dwumasum bia aya na wo mo eneboa e wo sa kwan ne so ene wo mo chese ebredam ne na wo so ada no hu bi enti efisia edunim quick credit na yeye edi no ya promote no ya mana brofudin foforo eye bills microcredit ni nei eda wo mo so wada roma wante quick credit no na akote bills microcredit a wo mo nsesan ye wo mo ye ni mo 15 years back no wo mo ankasa na say bills microcredit no eda wo mo so mu di dwuma enti eno wo mo nkoto kese na sikasem ehun totre ye mo awo e wo saa ekwan ne so yanko ye ni mo agbozo Herbal clinic wo mo da romo ene ye de hahama esa ye de kane no ye se ye doctor wunya kokoro do so kakra so ka ho kekedro hwintia pepre wudi so mu a ene tue bi na che say e plu bi wudi bi hihye hono ma entempa no atiasi ye nananom se no we ya eno mo ye ene ye de tete aba abefo enti kope agbozo Herbal clinic e chia kwan na ye fa hahama ensa we ya de no e ma typhoid fever e bedwane junction mu ya de abam enwane mesi wisisi wu chepe wo panchi ye fa bi entoto ho na bibia nso enye kama enfa ma mema na gran na so ade no enhyeda enkenja no agbozo mu hia no se de be ye betimi ewura ne ma no oba no so twetwe mu kumase ha wo mo e wo de chem so old insurance junction ho 0553417752 en kan so eye kwashiman 0241750282 N17 Lounge and Restaurant ho eni akodu mankasa medimani akohade ahwese de omo ne ma esitie bankunu foro ya na guy pa wo mo dia ne se de tie nie me pa cho feska kuma bi no kodidi na no no bankunu nkunuma nam de ma me no medi mu 2 days say do so say N17 Lounge and Restaurant nkwa ene betimi abo na restaurant bi wo hono ma wo kodidi aduane no se ye decoration o sade ta plate ni maketwa bi sa ye wi ane abo 2 million 1.5 na 3 million N17 Lounge and Restaurant ma waduane a ebetimi aso woni wabuhia wodidi a wo me pintin wunya nso eguso a kama environment na wo mo edi dwuma no ehwe efe enti
nnuane a wodie ni nyina so apomuden na wofa de afiri ho ma na wo mo self no wo mo sire mu deda ho kama enti be ma asa me tade me hyade sa no betimi de wani ache wa ya wo tade na bo wani akonhoma kakra ni nyina so ka packages no ho eno achi pastries ahodo they got you ensa hodo e ma ode da from dia no de ne eno so me ma obi Agri Junction e wo kwada so kwantempo no so kuma se ha ejo da kosi ada wo mo eye adwuma eno achi conference hall e wo honma esoma hoho enti social event bia ya fani echire mo da bia eye ne park so be da eye ne dem na dosho aya mu remu e wo mo conference hall na ye nyeje wo so 053 0668585 0542787278 Grow Fine Herbal Tonic Grow Fine Dende and I can for Ediamo Edroway. Yes, yeah, Dansidia Eba who sits in here. Now, Doctor Nokra, who I knew been a Bacasa Copo Medroni be etro. Doctor Nankasemu, a guy where you're fine. And to know now what they Eba Bontino so a fine, Oba Bema, Oba fine, Oba come and Pediano Bayakono, ye who are near who's a Bema Mebeni, Bema Bema and Ebenia a Grow Fine Herbal Tonic. And I come for a day ama weno eba be hihye ni peduano ebemu nu mate na wudi dia ayewo de emergency ni enie funsane ewo ni peduano enunti ena ama wonsa ene wonan ayetisiriti ena krokro ache nkrofo ekona so a wo mo de hwemu nkromo ma krofo be wia wo mo agapade no wuntimi ene bisa wo be hia Grow Fine na etumi abo wo adeda wo fine se de be ya anadwo no bibia ebetumi akoye foni chemu ewo Herbal ene pharmacy shops ahodo mu na edro yi kopi bitɔ ɛma no so timi boa ɛma menses na dede ewo mu no ɛsesa nneɛma ɛma bibia nso ɛkye kama 0244596532 0244596532 yɛkɔ M4 Food Limited wɔn adɔro mu ɛna ribi biscuit yɛde ɛbɛ adwaman so mepatwa ribi biscuit no ɛboa paa ɛna wo yɛ prema ni a wo bag no yɛ afa bi ɛto aseɛ sanse ɛyɛ kama papa wo bɔ mu ase gregro aya no wo hia kora sɛ wo de drink bi ebebo so ensu kakra bi wudi piano na wo anim enkoda no se de omusi pe no oba wo ko adwaman so no oba no se mama wo ba mi pe biscuit ben na wo to akwa nkoda no wan hye ye no wan to bibini bi akwa nkoda na ene biscuit ya aba na se kire se de wo mu no anhwa na wo kwa ha akora no enti pe M4 Food Limited wo mu wi biscuit ni bi na efa to bag na se wo kwa wache e de amankoda no na bibia aye kama wo abrewa bi ene na etifie no mu atoso enti wo ba no akra wo ba pe bibi ebremia wo bi ni bi ene beboa no diabetes for Nsem ene event ahodo say ye parties enkoda no ekọ picnic ya fa bi eto bag na se na eboa no so eda from enenti ema wonye sebi oba akohwini anasansani wo sie scan na hwehwe na wo dwene wo busua apomuden ho fuani ekire mu ewo supermarket ahodo a omanyi etwa ho ahia na ekopi biscuit ni bi eto 0531003892 0266830003 Obaya Mary magazine for ne se men kan che so mo chia o me aso me chia wo mo no mo chia pa ade no mo chia me omo so omo da wase ade ma ye dai any promotion ade mo da echinie nim on de ti oyo ni ade no wo mo de paper sounds aye tuntum nti obi adu me aso me chia wo hey asempeni Beluchi yanko onua TV why yanko onua sports adepa happy birthday nkoma adepa rasta ho fe we de nka wa onua ba o ofonfo mienu papa je ohun adepa unfeel no odi birthday ai onu nkwani obo ya sports onua ho okay nti happy birthday to my sister our Akoma TV ne Akoma FM adepa nyankopon onhira opa Akoma sports we nso fru Akoma FM enko onua TV enkonkoma adepa of onua sports nyankopon onhira opa o say oba bia de adepa we momu de ni dina adepa nkasa okay ono ani timi o natural open no oh so obi ade menka so obi ade ofana nanko oye yin so papa de master tanko aba
Yeah, Master Tanko, me ba na me tie ni ba. On se de bia me ka se so obi di wasem ba ha. Nipa ne de obeka no. Wan hwe a na wo meka wo dia na ne de ne yaye no kro. Yeah. Enti so obi di asem ba. Se obi aye ni bibi. Na se wo se obi di masem de me fan ko radio so. Masem de me fan ko TV so. Na nipa no so aba na o ka asem no na se ye frɛw. Na wantimi ankasa anase wa ma ameka wo side of the story a. Ebe ma nipa na sama ye den. No kre. Papa da obetena hey. Se no si ka say. Da na wiase na nipa no ho mobo pa ne sa papa no da no. Wiase nyina nipa na no ho mobo pa. E chen sa papa na Zakios kra emma. Lazarus kra ho nya mobo sa. E chen sa papa. Na ni ho mobo to the sense say. Na ho nya mobo te se hwan. Lazarus mpo. Ana say Zakios. Na oni na nipa no ho mobo wo wiase nyina da no. What you say? Ena me giska na me ko me krom na me bucket one na je say ni ho ye mobo. But your friend Mr. Tanko no say no all drive o ko kwan so amafo so tikam o ntimi mpake. Da bi o twi trailer. Na trailer wonam kwan so mo ko kaka wan kontem a. Enti onya time no waba. Obeso o chese asema papa ne be kan o be defend motion. O de nkra ta ni bibia ba. Etu uju hu dis asema o ka no. No ko be person na o ka na anenti aye fra wa o ma. Na wa se fia edu ba bifufo unim se ye onkofo bi ho no ma ono wa ba na wa betena ha na wo TV so no ene ne fans obaji fans o yes ene ye hu TV so ye hu na radio so ene de ne dia no o free ha no se de ba bifufo it is o from where star etu o free wa se de ba bifufo na se ye hu no ha o hete nipa na babrame etra se ye ka sam na wonna na baby o twiri mu tan asam na ye be ka ne ha yebeka ne ha bebi achichira aboa no ehwa ne ye den yebeja no otwiri mutan asem no ye de baba o frɛ no o se na me wadum na me masa o pafo kofoko radio Kosovo ye tie bate ye wo bebi akoye nipa na ba o de nkrata asem ba o de bibia ba eti brane nhwe asem no primasi bre asase ne kwapo no enkrata bi ho na sa nye papa ye betime follow up because waje wi asiudan na boa mo mienu na boa na sakakero odo so a no dia so ena na kwesa bi ka no ena insuo ko yesi na oso ko Dubai insuo nya sisi da oso chese mi hu se me producer buofu sei da yes so ne buofu ena de ne buofu so eti asase no wonya jewie enti nkrata na wo se bema ACP no na follow up aba na the right place dia ko ni asof na assembly na asem ko na wo di fia na dia ko ha obeso o chese sei he amafo de o mo nsem no amafo nya resource enu ahwe obi ode ni reje kakito nko mo ka bom e ma tene warning kasa ma sa wo ko hwe no ankori sa de na enu aye de mani anye ho bebi o se me ka kire no because the way oba ni tore bema ni tito bema na se me afa oba no say akora na ye be kama masa wa ware hwerie na wa sa akora na be tena o mu finfin o se akora no nkotena se na na ire ni nhye enu akora na o mo ko na se ka producer oba ni sika na ja ba ne kwan akora na o ko kori ma me no ba bi no tena o ya solve problem no Mba papa na jeneba. Papa na say me die ka me droge. Ge no say me don. Gente adada no. No fa seller no. Producer ka say omunko no honam se no akoy o se me come so akwaje one room baby na what you say. So eti amount for problems solve it. Amount for new results. Me dey feedback na beba. Yes. My results one now oba ha no sa kwatena baby baby a kwatena so mu sasa asem na he na wo de akọ he na wo de akọ ekosi sei no wo ye ko ba besi ha adwuma na to de bia ho baby munya ne ye o eye misro o ba se me remo misro remo ho misro sa o ba se me ko ho producer na mate producer nkame be tuja bia ko ani ayamfa kami tuja yes o mama tuja no kami mama nka kwajo sa akwade jaisa the last time obi dey assemble police presence assemble hin na odi akọ obisa eti ko ni betime ko si baby asoma si ama obeka ne se obeka ne sen ekosi sen masom chaso mesro alright no Master Tanko wa ya de be me ka se be ma de o solve problem a o create problem a san solve waba openi say ye metari de so meguna ni mu asinti no ono ankasa ba
obechirem ama manfo hu senya asem nankasa ye dey esi etie office wana producer na sa akodi ye dwane mo dwane ada hu so obebo wo mana abodi machoma unzo mo ye mienu na bo na ba ora unze awana kwadwa ye say na producer masa ada obebo ya no so say unze o say wanya botre anhwe niam e wasase no nkata se wanya botre oba ye say jasu o say yes it's next time o koto ade a o to asase ye nto asase wo opebrem o David so o to asase ye nto no pebrem o beso won asase ya ebre nsuo tuto no e no so to asase okay my member feedback we ma akra na ene ne ma me ne papa say enra case root ene Alicia any Amos asem no enra ye dru form na fe de na wo kana ko do ne ya sokra nti ma me no ne bufu efu se o ma ne ba on fa ne ba ne nkwane ade o jemu fala se papa ne mfa no nko na ni yie mu producer ye nyina ye kasa ya hye papa ne se ese brain no nyina ofre ne ma me no ofre ye nso ne hu enne o ma free producer se o ma kwa ko dru asundwe be ma na ne so oba ne nsa de ne ko VIP kopeka ma no ne koye asundwem asisi o mani aje o se ne yere no wa ware no wone na atena pen nti enne ya wo koi o haw bia e wono so no on frɛ no hia bibia on frɛ no wo bi nko adia o de ba nti eno say ye the respect manage say o hwe be ma no timi say enya asɛm kra na nkiti ye timi ware mienu kra na nkeye ya ko fa we ni kra esa kan but say o wo yere nti no nti enu bibia koso kama say o de akra ne ko pesku ama kra no ama bibia timi akoso kama ye bonso asa your time nti ntimi mbo ne voice nti o chena nyame bo anka unya time na wo bo the voice bi ama tie fo hu resource no bibia asem ekosi eti papa ne to ne nkra say asem ye beka ne ha 0243 sam do be fa ko wo mi jawa wo pese wa tefa so me ma won temfa so me ma temfa so me ma won temfa so wo pese ewie wo pese wa pa so me dane castro na me wura punu 0243114497 0243114497 who's a producer someone person obeka on so on to we see obonani a cheme on person good afternoon Pamuchoya Munlo Radio na maye why. Good afternoon. Afternoon, what I was saying. Boko na wonso e. Yo, Pacho asem no papa no turn down oni phone. Oh, phone. And then she enya sasu no turn yo, o turn down the man no. And then the time papa ko turn down so no turn yo. Never turn. And then so ko turn so a. Ese wo ko turn ye due diligent aside na bota wato. Wa ti tun one for do. And the one na za when we dia no awie we so tia sei we tia so ko ka tatso ti se ti wo ko se so no ye issue ana so wo ba tisa e ye what because what can they be when you fry mpacho unim ye say no ye mbu obi afo no ono no ombra na ye nyina ye nka asem na asomdwe mra no eno no ono no mpese obeba ati ase ayi dia mate ba ya bu nyabo tra tera bo chego sei Papa yo ba ida no mo tell say kana some go at for we so be we say so just am tie tie no mo go tie so dey we so mo so mo share asem ni to mo go tie ko you say man ba that no fit thank you tell ko ba ya anka masi oh papa na sa se no ko to kata e da no na we bibia no e fo bi ka tari na ko te bibia na ko ta bon ko ayuan so na sa sem go na de wo mo ye da ko papa ti da mo tim e na sa so to fasase o to dai and also I did a 40 F when I went to Kumasi die 55,000. How to Kumasi die? Who took advance first? And see, I'm going to tell you because the point there, when if you say board, I don't want to move. And you go to what yet? And you go to what yet? A plane for say down the wall, or to a Tamao. I will talk to the best is again. I will ask there. Or yes, I could check his last that that's not and a genuine checker. It's a career. Maybe I'm a person. Good afternoon. Good afternoon, Obaya. Oh, what are they? Oh, when your money, Obaya. Obaya, you are Juma. No, Juma, church of Obaya. And I say you about number of Juma, baby. Also, if you say Tanku, Park, Akoko,
kama bi tanko kama bi bota kwa asumi kan ba ya te se odi picture saba if you say asem no aha ne be kan because aha na picture ni na ye dey ewo it means aha ne be kan asem na na ye ba bia ye dia ko bia ne picture bia ni wo picture no wa aha ne be ba ko ye planet ma pontene me district ni street wa bo bija it me me district mu na mo ni ya ni sa be di na mu ide mo be ho no mo tie aya ye be kan asem ye kan ba bia ma ni da ni tia mo pa bo one na ye no mu tie pa ya. Okay, I see. Good afternoon. Good afternoon, Nana Akoma. Pacho, Dino baby, I'll cast a free. Thank you, Queen. Watch dog. You know, so this way. Yes. I do. Now, what the car, I mean, I can send the upper dance, you know, at Abba. Now, the action of Bamian cancer man, I'll call the full floor. No, nipa fufu baby fufu na akọ no anse ekope na do bet na aso mu se na nko ye se yi fi ho no ene e tete ye ta kuma ye na ye adwuma no ye tre na se na wo he na de se ni ni akọ ye tre radio pa na sa kuma do se dia ni adum ni na ni ipọ omo de na bet na so na omo ye dey na me first ya me si omo de ko tna se ko on sa ten kata omo ni se ye obi bia wa kuma ha Nsem na mo twa so atene o de adanu azet ino ne ko biawa ndi de enfa no ko enso ti akoma de o ga na ya cha che sa na na bila test ni de mo obi pa so na na bila kan se ofiri mu kan o be kata wa ha nye na obi akata wo ho no ye tre be bi tia fo akoma na nya gro ni edi wa revensia ene bo test ene me ma me konsta ma me konsta aya tia na yi ma wate the now on the world I don't know. Oh, we are free be. We are Kokwansani. Bye bye. That's what. Hello, good afternoon. What's it? What was ye? What fay? What was ye? What was ye? What fay? Azunjen Council. Nabila, what is Prophet, the January? Nabila Joso. We are both party, I go to Bukia. Who are American, who first at Chamago. And Mia Makunta Naya, one who can listen and Amsterdam, the Chamo. Now, Nanay, here, we say, Tank with you, you don't want to crew. So, what better would nimble the Momo ama yakane che obi kwa so that's the ende mi amite wa fe dru baby esa kaja ba baby na kwa no efu bi emu ba kwa wo se kan kure e che obi se mi de ko baby ana me ja ba ha de kwa wa nko wan ka se je mi tie no me fra ho wan ka se wo da ko asem no akọ baby so me de oh se wo ka ko pamo no se wo ka bi ko pamo no so Catro, as you mentioned, asem no adane and kure no awo ko waka no wanka wodi ka ba na se asem no e wo a ebi to so beba eji brazo a wo si boy wo so eji won yi edan no wo so wonya to wi o ma no kure emrem wo ne ba no odi na chi no o ma no kure emrem yeah. Good afternoon. Okay, Papa J first ni enkoy. Sene na omoka na emi say wankoka ni nsem ni ye ho no. Me say ho na enko ho. Ah sa ho. Okay, omra na ye ni tanko. Ye solve problem na. And one thing is because so be the wasem ba ha. No ba osu brebi. Okay. Because asem no obeka ni ante wonka. Ni ante wonka dia, de odi ba ye no ni eja so dia kasa. What's in the meche? Enti odi ba onso bra na ye hunu kure won nsem ni mienu mu. Obi embu atankofo ye frɛ no na o se okɔ baabi. What you say? Enti wo ba na obeka no story no ye hu the two sides. Okay. Enti bra ne interest ne so problem na se o made a na hwan na ka no kwese sei. Ti papa ne de on hye no so asɛm na haya ne ye ka no. Yeah, that's it. Ekɔ baabi a haya ne be ka no. Yeah. Baby crap as or trespassing ko ho no on fa ho. Nwa nwa se producer si trias za che so bo wani kira akwala no. Pacho na Nabila ne produce show no. Onne kwadwo spatu sa akode
ai sanso so ena ote Queen Sabi the brother wankanka Reverend Sia Apala Fresh Boy Papa J Peggy ote nenka Rasta Hofe Beluchi ono na edi eko Facebook ebusuafo midin edi nana ya Owusuaa Bempah nyame adom a ochina ye besan so ahia makramo